Pemirsa Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Bali mastikayang Panglima Ekonomi ring Pulau Bali ring warsa kalih talis likur sidang lantur becik. Ketarkaya ekonomi ngelimbak makatah 4,5% kantos 5,5%. Kepala KPWBI Bali Trisno Nugroho latarang ring panguntat warsani mangkin panglimakan mungguh makatah ring minus ye koma kali persen kantos minus kutus persen. Dani mausang anutin panureksan hasil survei indikator-indikator tur kahanan sistem keuangan, stabilitas harga, miwah keuangan pemerintah domestik taler global sane ketarkayang sayan becik ring warsa kalitalis likur, ekonomi Bali taler sidau manggihin kahanan skadi punike. Panglimbakan ekonomi domestik becik jantan sida nincapang realisasi stimulus fiskal miwah mobilitas krama tur pengabtin global. Ekonomi Indonesia ring triwulan ketiga warsa kali dase sayan becik sane kacinayang antuk mungguh 5,05% kiteki saking kontraksi 4,1% kuartal tu kuartal. Panincapan realisasi stimulus jantan nincapang pengabtin domestik untuk mahundagan miwah konsumsi wiadin investasi. Tios punike kewentenan ekspor taler nyokong pengabtin global utamanya nih saking Amerika Serikat miwah Tiongkok. Panglimbakan ekonomi domestik sane rajeg nglantur kacinayang saking indikator ring Oktober warsa kali dase sekadi mobilitas krama adolan eceran non makanan miwah online PMI manufaktur tur pikolihan krama sane nyokong sektor eksternal. Katureksain tukar rupiah nincap sane kasokong saking pemargin stabilisasi Bank Indonesia miwah modal asing. Tios punike panglimbakan perekonomian global ngelantur sesampun triwulan ketiga warsa kali dase sayan becik. Kuentenan indikator ring Oktober nyinayang panglimbakan ekonomi global. Kahanan puniki jantan mawasana ring modal ke negara berkembang saha nyokong panincapan mata uang makudang-kudang panegara rumasuk Indonesia. Swardika Bisnis Bali nguningaya.